Ke sports community jong ke Senong Langkerding kelayop diang ya ke madan ile akai Tribe Sports Arena Futsal Ground. Ya kini ke jakal apli perda do dukhat ke kenhun menteri ke jela iba ALHEC haringkat ke jinga dan lang jong iba alantri Dakar iba long ru vice president jong ke seng UDP USP ke East KHASI Hills iba Silverstar Nong Tengir WMLA ke mau ke yau iba Nujorki Sungo barki dukhat jong ke dorbar Senong Langkerding. Ke Tribe Sports Arena Futsal Ground ya ke bala bailut bicep jongka lamang kumba sau polak tingka ke yengkum ke sakhi halo ke jing trei hok ban kentiu ke kamile kai sports hakathan haka ajing kren jong iba hek ila ong ba ke Tribe Sports Arena Futsal Ground kan long ke dak jong ke jing trei hok ke sarkar ban kentiu ki sap ban ile kai sports jong ke Senong Langkerding. Setiap memberi lebih terapui apa ke international era, ke national era, pada state era lain kai dan berta tadi ke futsal football berta. Mudah terrelai itu mulai ikat sistem bersama polan unman dari futsal. Nah futsal yang sekai sebuah Europe kecuali di country kelas nang ada di Victoria di Malaysia buat muni pada inisiatif bagi di sini pada sistem yang sudah di Victoria. Mendapat ngin